Sredstvima u iznosu od oko $130.000, a na inicijativu Branka Pali kuće, koji je inače rodom iz Užica, a živi i radi u Americi, Odeljenje nefrologije sa dijalizom Opšte bolnice Užice u decembru mesecu kompletno je renovirano. Naime, kao član Srpsko-američkog medicinskog udruženja SAMA, Pali kuća je prepoznao da je ovom odeljenju potrebno zanavljanje i kroz humanitarne akcije ovo udruženje uspelo je da prikupi sredstva. Akcija je bila u tome da mi, doktor Ivan Aksentinić, što nije ovdje danas, nije mogao da dođe, i Zoran su osnovali ovu humanitarnu organizaciju i oni svake godine prikupljaju, nađu projekte u Srbiji i rade bolnice. I onda pre možda 7-8 godina mi smo se upoznali na US Openu sa Ivanom i bio je jedan projekat već završen, mi smo uzeli preko same ultrasound u bolnici i onda kad mi je majka bila ovdje i ovdje mi je sestra i doktorka Vanja je rekla da bi moglo nešto da se uradi i mi smo to pripremili sve. Malo je COVID zaustavio bio 2 godine, smo pripremili i nama je najsretnije da ovi pacijenti, ljudi, da im je bolji komfort, da je čistije i da je doktorima lepše sve za uslovi za rad. Ja mislim da su bolji sada nego što su bili. Odeljenje nefrologije sa dijalizom prvi put je posle 30 godina renovirano. Osoblje odeljenja veoma je zadovoljno novim izgledom odeljenja i opremom. Tako da su oni nama pomogli da renoviramo ovaj prostor praktično u celosti. Zamenjeni su svi plafoni, vodovodne cevi jer smo imali veliki problem sa plavljenjem iz gornjih delova zgrade, zatim su promenjene instalacije strujne, zamenjene sijalice, odnosno to osvetljenje našeg prostora, zatim podovi u salama za dijalizu gde je urađen izravnjavajući sloj i stavljen ovaj antistatički pod i dobili smo prvi put nove krevete sa dušecima, dobili smo 22 kreveta sa novim dušecima, od toga su 2 vaga kreveta koji vrede, jedan taj vaga krevet kao 5-6 ovih drugih kreveta, gde pacijenti mogu da se mere u toku dijalize, jer imamo sve više pacijenata koji nemaju ekstremitete ili koji su u veoma teškom stanju, tako da su nam ti kreveti jako puno pomogli. Pored toga, u naš centar je stigao jedan novi EKG aparat i prvi put je naše odeljenje dobilo ultrazvučni aparat sa abdominalnom i sondom za meka tkiva. Jedino zaista da dam jednu, da kažemo, neizmernu zahvalnost tim svim ljudima dobre volje, odnosno u ovom slučaju našim dragim darodavcima koji su zapravo učinili da u okviru čitave službe mi svi osjećamo onako dosta lagodnije, čime smo značajno unapredili naš posao, naravno na dobrobit naših pacijenata. Pacijenti su dobili nove opreme, nova kupatila u sobama i kako ističu, sada se u novim prostorijama bolje osjećaju. Jedino što navode da im još fali u sklopu odeljenja jesu klima uređaji. Pa u redu je sad kako su radili ovu rekonstrukciju, mnogo je bolje. Znači odrađeno je dosta, znači što ima veoma veliki značaj za pacijente. Znači rađeni su podovi, plafoni, kao što vidite, sve je prefarbano, urađeno, novi su kreveti, novi su dušeci, tako da mnogo znači. Inače, Srpsko-američko medicinsko udruženje SAMA osnovano je 2009. godine, a sa radom počinje od 2013. godine. Ovo udruženje do sada je uložilo u preko 40 projekata oko $1.000.000, a organizacija je volonterskog karaktera. Iz ovog udruženja ističu da se nadaju nastavku saradnje sa Opštom bolnicom Užice i da će im uvek biti na raspolaganju.